Mwandiki munene wa Njuri Ncheke Josephat Murangiri ugwite wona ararukiri ororokeria akiuga njuri ya Royal Adriano yena ntuku intale na Meru bakonore mantu yakithia kiukia mukondo yonge. Murangiri ugwite kiri kasakasa Meru ni bathikirire ntere cionde na riboti iria kukinyira rais nirio maandamano ya Gen Z yethire yetunduka. Ugwite mucemono yorua yongema tuyo kisiasa indi niyokire muongo yo Meru ku Embu na kinye Kamba. Ronoro ruthwaniri ni Martin Chunge Dula. Mwandiki munene wa kanjo ya Njuri Ncheke Josephat Murangiri augite njuri ya Royal ira yachiathurire na gwitu atongeria ba Njuri Ncheke no kaba gutumirwa gisiasa ni ngavana Kawira Mwangaza. Akiaria kiri mubango jo chanchamuka kiri Weru FM Aramisi rukiri, Murangiri augite bone kaba aregere kugurwa na gutumirwa ni ngavana Kawira uria weberwe gitine ni mbunge ya kaunti na ya senate mweri Jwenana mwaka juju. Ukeja kuma nduna no rari munene okwa igaikwa mathari gatuika itirapua itibua mbuge no bui na tibui no inathu no tibui. Murangiri ariuga ati kuri na mitaratara ya Njuri Ncheke ya kugarukania utongeria na njira iria yatumairwa ni ya Royal uteju mutaratara jwa Njuri Ncheke na Njuri ti kugwata ruturo ari Njuri isitipa thani kugwata ruturo ina mitaratara mingi muno gukinyau uitwa mukuru Njuri na witikewe mukuru Njuri na onenkorwa leadership ya Njuri na tiuma ora kauma oja ugarari wankwa chama ni Njuri kuina mantu ja maingi ja thingatawa kuri rumana meate kurumana arakanywa kuga gwita muntu Nchege ngambi itita nairwa njirene hari no mwanko thitangwe utwirwe ure kwathikire twiro riu ure gwikia piru na ndu twikowe koingatiri iwo itawa Nchege. Mwandiki uju munene wa Njuri Ncheke netete na mbere kumeneria rutere ruru rwa Royal na kuga ati ntuku ne ite kuraja bakarita ntumiri na nthinjere kubatara maitie ja kurubaba itwathire muchemera jwa no thimenti na tugwatene na imenti wingi yonthe na tugo tukurega Murangiri Njuri nekorie utumba gukira rukiri rumwe gukira no tuno front twi somebody uita uga bubu karika utumba ukarika na intuku inkai muno intuku inkai muno mwathani agitethaia Njuri ika pronounce itself ya na ba bakwaria butikari bona ba baita bataba geni na kairi yes te abakoroka nata lakini manzo abakathithirwe Njuri na ibaiji yes ibaiji kagitene gakweberwe gitene kwa ngavana Kawira Njuri Ncheke ni eigitire na gutarana na kuga ati rwangi ruru ruria rutongeretwe ni Adriano ya Royal ni ejukite utongeria bakionekana kugwatanira na ngavana Kawira Mwangaza kewe kundikenda certificate iwega no twa ku ingesti ende ibaina rembo ruba inaro itegempe batwa twina rwa kaoro betao na Murangiri Nche haomba huku makieni na kerenge atechoketa kenjori. Murangiri ugite bono kabaregere gutumirwa buthuku ni ngavana Kawira na kuga ati bakathingatira uma akiuga ati kinya kethira betanairie na thirikari iria ri utongeriene no mwanka bathikire akari uria bakuga na barite maitia na aria bakujona lakini kuiguirio ni uguirie kendo sabu your master kendo sabu your master ro tumite gwita ngugiriku iu tutikaraia mukokwia Kimiru ina mamwanka nthiguru batwi we support the government of the day lakini watwika no kuia na ndio tukona ginya twa support tutithithia no ntu mwingi jo tu support akira mwingi jo agitata twa support ya gutwika uti muntu kweshima iugwe supernatural god na ndi tugakara au tukiga ata atukweja metho tuko mwingi bu warikire njara atukire rojo rwa kwa ntiko nyuna ntikitata
ndigwitura no koria akiri gakwa mantune jegie riboti ya ngwatanĩro ĩrĩa batumine Rais William Ruto ariuga nĩ bathikĩrĩire ntere cionthe na kwandĩka riboti no batona kanya ga gũikĩria raisi akiuga atĩ mĩbango ĩu yangaratanĩrio nĩ maandamano ja nthuki mbithi ya Gen Z. twe tũteakaranwe thiguru kuma gavana munini wa MCAs Bonde. MPs na basi kinyansi bonde twe interview na twatumirite njire kureta uyano kwega muno tukuringira president tukwaria na office ya president omwira tukwa tayari document tayari tugwikirie kenda bathomera no tumenya bathomera bati neo agency ba maririre that confusion yeja tutayo andi date neo assembly yetu ne AK impeachment na ndi tukuona mantu ya ire overtaken by event jeta Kiriro aria rwa Ngema Murangiri augite gucoka gwekamba kiri ngwataniro ya Ngema utena siasa no iriku nontu ni mubango jwambiriria mwakene jwa 2016 akiuga ngugi yao ya kuru ni kugwatithania na muoroto jwao jwa gucokaniria Ngema ni kureta urumwe bwa kindurijo na bageta kinya guchwa miji kenda ntere chiamboa Masindumba Ntetore cha Weru TV.